Ngenzeka ukuthi ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Nsizwa-ke ngusomabhizinisi yaziwa ngoCalvin Mathibela. Siyiphoste-ke umuzi kamkhulu la yakhulela khona nomuzi wayo. Yayisiyibhala-ke kanje yathi, my grandparent house where I was raised vs my house. Success is not luck, is a choice. Ayisethi God plan. Abantu abaningi badluliseke ukuyibongela kakhulu lensizwa bebhala-ke lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Mina ngomunye uthe-ke ukuthembeka komuntu omkhulu mayethi-ke nansi ithenda thatha u-60%, ulethe ku-40%, bese-ke uvala umlomo kuphela noma-ke kuphela unyaka usuyi-multi-millionaire. Salute-ke kumuntu omkhulu. Nangomunye ethi-ke congratulations mfowethu, kodwa-ke leyo ukuthi it's a choice not by luck. Ayikho-ke, you are lucky nje ukuthi izinto ozihlelile ziphumelele, nokuthi-ke kube khona abanye-ke abazokuvulela umnyango. Sinjalo-ke ngenze kwethi izinto. Siyayibongela-ke insizwa ngemisebenzi yayo-ke emihle. Abantu bebeya-ke imibono yabo ehlukahlukene ey'nkundleni zokuxhumana.